Hi, what's up? Today we're looking at a conversation. It's called Can you say that again? Саламатсыздар. Бүгүнкү диалогто биз кайра кайталап койсунбу деген диалогко карайбыз. Can you say that again? Кайра кайталап койсунбу же дагы бир жолу айта аласыңбы? Can you say that again? So, hello, hi, Stephanie, how are things at the office? Hi, Luke, how are you? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? What did you say? Can you repeat that, please? Did you say to pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out. Can you hear me now? No, I need more computer paper. Listen, I'll text you exactly what I need. Thanks, Luke. Talk to you later. Thanks, Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here. So basically it's a phone conversation, and let's read it again and let's go over it one more time. Hello, hi Stephanie, how are things at the office? How are things at the office? Hello? Hello? Hi Stephanie. Salam Stephanie, how are things at the office? Ofiste бар жакшыбы? How are things? How are things десе дагы болот да. Жумуш кандай? Офисте жумуштар жакшы элеби? Hi Luke, how are you? Luke, кандайсың? Can you please stop and pick up extra paper for the computer printer? For the computer printer. Токтоп компьютер принтерге дагы да кошумча кагаз алып аласыңбы? Pick up алып алуу, pick up. Pick up truck дейбиз го, ошон бул дагы pick up да. Pick up алып алуу. What did you say? Не дедиң? Can you repeat that, please? Кайталап койчу. Кайталай аласыңбы? Repeat, кайталоо. Did you say to pick up ink for the printer? Принтерге сый алып ал деп айттыңбы? Did you say to pick up ink for the printer? Sorry, the phone is cutting out. Кечиресиң, телефонум үзүлүп атат. The phone is cutting out. Can you hear me now? Эми угулуп атабы? No, I need more computer paper. Жок, мага кагаз керек. Listen, I'll text you exactly what I need. Уксаң, мен сага SMS жөнөтөм. I'll text you exactly what I need. То есть мааниси мен сага SMS жөнөтөм. То есть мага точно эмне керек экенин мен сага жазып коем, Exactly what I need. Точно эмне керек экенин сага жазып коем. Thanks, Luke. Рахмат, Luke. Talk to you later. Дагы сүйлөшөбүз. Ананраак сүйлөшөбүз. Или поговорим позже, да? Thanks, Stephanie. Sorry, my phone has really bad reception here. Рахмат, Stephanie. Кечиресине, мен телефонум жакшы тартпайт бул жерде деп айтабыз го, ошондой айтып атат да. My phone has really bad reception here. Менин телефонум жакшы тартпайт бул жерде. Reception бул кабыл алуу. То есть сигналды кабыл алуу да бул учурда. Менин телефонум сигналды жакшы кабыл албай атат. So, this is the first conversation. I'm going to send you the second one.